Alors Congo ikaba ifitanye imipaka n'ibihugu 9 ubwo kamatangiye mu bibazo by'umutekano muke. Icyambere niyo mipaka, kuko iyi mipaka yakaswe bidakurikiranyije yuko abaturage batuye, ahubwo bayikase kubikurikiranye n'ama intérêt politique ibihugu nk'Ububirigi, Abafaransa, Ubwongereza, Ubudage na Portugal, kuko nibo bakasira mipaka. Bakata umupaka wa Congo na Angola, iyo n'Ababirigi babyumvikanyeho n'Abaportugais. Ubwo nibyo byaje kuzana ibibazo nyuma turaza kuvugaho kubw'ibyo mipaka. Bakata umupaka n'igihugu cya Zambia, aho n'Ababirigi bumvikanye n'Abongereza. Bakata igihugu cya Brazzaville na Congo, bagikata n'Abafaransa n'Ababirigi. Suza RCA nangwa Afrika yo hagati baze kwikatana hamwe bumvikanye n'Abafaransa. Haza bagakata imipaka na Sudani, Uganda, u Rwanda n'u Burundi, aho byari biri hagati y'Abadage n'Ababirigi. Ubwo baza gukata n'umupaka wa Tanzania nabwo bikurikiranye. Hari traité 22 zakoreshejwe zasinywe n'ibi bihugu, bagenda bazihindura, bahindura imipaka bakataha. Alors ibyo gukata iyo mipaka biza gutuma hari amoko yagiye asigara hakurya nandi hakuno. Par exemple Anko agasigara Zambia, umwishwa agasigara muri Congo. Ibyo byaje gutuma ubona hari abacokwe baba muri Zambia n'ababa muri Congo, hari abalunda baba muri Angola n'ababa muri Congo, hari abakongo baba muri Congo na Congo Brazzaville no muri Angola, hari abangwandi baba muri Congo bakaba no muri Central Africa, hari abangwaka nabo baba muri Congo na Central Africa, hari abandandi baba hariya Butembo bakaba ni Bugande, hari abatutsi n'abahutu n'abatwa baba mu Rwanda bakaba no muri Congo n'u Burundi na Uganda. Bityo hari ababembe basigaye muri Congo, abandi babembe bajya muri Tanzania, haba abahema basigaye Uganda, abandi basigara muri Congo, abalugwara badabakwaka basigaye bamwe muri Sudani, abandi muri Congo. Bese biza urujya n'uruza, kuko iyo mipaka yikatwa ari abazungu bicaye bakumvikana gusa, batigeze basosia ba nyiri igihugu kuya bamenye ukuntu byaje. Alors byaje gutera ikibazo, nyuma yaho turaza kubivuga. Alors ayo moko Congo yaremwe nayo moko yose atarahuje, yaba imico yaba imibereho. Niyo mpamvu umuntu hava muri iyo Congo ya Est atarya imbwa yagera muri Kasai kubera atayiriye, bakavuga ati aza étranger, uno munyamahanga. Wava Ibukavu ukajya muri Equateur ugasanga barya inzoka utayirya, ati voilà bango na bango kakaba ba étranger, nguru umunyamahanga. Kuko ni igihugu ntabwo cyari igihugu mbere y'ubukoroni, ahubwo cyaje ni igihugu abantu bahuje batari bahuye, za royaume zitari zihuye. Alors iki kibazo rero kindi cya kabiri cyaje muri geopolitique kira gihugu n'umutungo kamere cyari gifite, kuko banagikata bagikase kubera umutungo kamere. Ni Leopold wabikoze créa état indépendant du Congo. Congo imanza yaba igihugu cye bwite, ya akoramo exploitation ya caoutchouc n'amabuye y'agaciro nka zahabu n'amahembe y'inzovu. Ibyo byose yabikoze akata kuri zo royaume zose, azihuza yigira igihugu kubera izo nyungu, exploitation ya caoutchouc na exploitation ya ivoire. Alors iburasirazuba habaye ibibazo cyane turi buze kuvugaho bitewe n'umutungo wayo. Ni espace irimo coltan presque 80% ya réserve mondiale, hakaba hari zahabu, hakaba harimo kasegereti, hakaba harimo za wolfram, tourmaline, fer na zinc na pyrochlore. Ikaba ifite inzuzi zishobora gutanga amashanyarazi yakwakiriza Afrika yose. Ikaba ifite parke nyinshi cyane zaza n'ubukerarugendo nka za Maiko, Virunga, Garamba, Kauzibiega, za Kundelungu na za Upemba. Ikaba ifite cobalt, cuivre, akaba ari minere strategique buziri gushakwa mu byerekeranye no kubaka ama batterie électrique, ibintu nk'ibyo ngibyo. Za manganese, ifite gaz, petrol, uranium na diamant. Alors Ouest n'amashyamba gusa arimo ibiti, nubwo abashinwa babimaze hara muri Equateur no muri Bandundu. N'ubucuruzi bubabeshejeho cyambu cya Matadi na Boma. Niyo mpamvu abashaka Congo bavuga ati Est niyo Congo itile, kuko irimo coltan za cobalt na cuivre, naho West ni ibiti gusa. Ugasanga rero Est ariyo benshi bararikira, haba muri mu bihugu by'amahanga, haba n'abaturage bo bonyine.
Alors nkuko nabivuze imipaka n'umutungo kamere byatangiye kuba ibibazo kwa kira gihugu kuva mu 1860 kugeza mu 1908. Iki gihe habayeho d'abord ibibazo bibiri. Habaye ikibazo cy'ubucuruzi bw'abacakara bwakorwaga n'abarabu, arimo abize histoire ya kira gihugu mvaga bangongo Rutete yari umutetera we wari umukozi wabo yitwa barumariza na batipotipo. Alors ubu bucakara bwakozwe cyane hariya muri Tanganyika, bukorwa muri Manyema, bukorwa Walikale n'Amasisi. Bwari bugiye gukorwa muri Rucuro. Muri Rucuro bahasanga resistance ikomeye cyane. Umwami icyo gihe w'u Rwanda Rwabugiri yaje gutabara, yari sheferi ya Jomba na sheferi ya Bwisha, arazitabara abo bacakara arabirukankana abarenza Walikale. Nuba ngo Rucuru buriya nta bucakara bwahabaye, ariko Abahunde, Abanyanga, Abatembo ukajya muri Manyema bari Abakusu n'abantu bagizweho ibibazo by'ubucakara bikomeye cyane, baragurishwa bajyanwa mu mahanga. Alors iyo ni conflit yahabaye icyo gihe, bavuga ko abarwandophone bo batagizweho n'icyo kibazo cy'ubucakara. Akaba niyo mpamvu usanga n'imibereho itandukanye, imirire y'abo bantu usanga bamwe barya batinya ejo hazaza, ariko ugasanga le rwandophone ko batabaye mu bucakara muri esclavagisme bafite esprit ya noblesse. Iyo muri système ya sociologie ni source de conflit. Alors icyo gihe abo barabubaje nibo babaye bambere bo gucreya imitwe ari amagroupe armé. Mwumva ntabwo atangiye uyu munsi, yatangiye muri 1860 kugeza 1908, kuko abarabu bakoresheje imitwe yitwaje intwaro. Nibo bambere bazanye intwaro hariya Walikale no muri Manyema kugira ngo babafashe gufata abandi babatwara nk'abacakara. Alors haza kuba notre resistance yaba bakoze yo kwirwanaho, birwanaho kugira ngo barwanye ubwo bucakara. Icyo gihe rero hari ikindi kibazo, hari kubakwa iyo leta nshya na Leopold, nawe yakoreshaga atema abantu amaboko kugira ngo bamushakire kauchu. Haza kuba resistance nyine ebyiri y'abatwirwaneho icyo gihe muri za 1860. Iyo ni conflit ya mbere yahabaye itewe no kubaka leta nshya n'ubucuruzi bw'abacakara. Alors nkuko nabivuze muri Rucuru, Jombe icyo gihe ni chef Nshizirungu wari uhari, umwami w'u Rwanda yaje gutabara, aratabara pe, bituma Jomba na hariya za Bwisha hose nta bucakara bwahabaye. Ubucakara buragenda buba Masisi na za Walikale. Alors babonye abakoloni babonye iyo resistance, baragenda bafata umushefu w'Abahunde witwaga Ngiko. Ngiko gurumba ni nkiko, bahindiye ngo Ngiko mu kirimi cyabo. Alors bamuhereza imbaraga kugira ngo atangire kurwanya abashefu bahariya muri Rucuru n'Amasisi. Muri Sud Kivu bahereza imbaraga aussi abarega n'Ababembe contre Abanyamulenge, aho turi muri zare 1860. Donc conflit iri kubera Minembwe ubungubu na conflit y'amoko iri kubera hariya ntabwo itangiye ubungubu, yatangiye kira rya gihe abakoloni noneho batangiye kuopoza les communautés kugira ngo babone ukuntu ba exploiter abaturage. Biza kugwa Congo Belge itangiye ubukoloni noneho proprement dit 1908 kugeza muri 1960. Abakoloni baraza bubakira ku bibazo by'udutsiko tw'amadini, nibwo batangiye gucreya amadini. Bazanye amadini bakaopoza abaprotestanti contre abagatulika, bakaopoza abadventiste contre aba ainsi de suite. Alors haza kuba imyigaragambyo y'amadini, haza kuba imyigaragambyo y'abahinzi, haza kuba imitwe yitwaje intwaro, n'abakoloni nabo bongeyeho kubyo bari baguraga abacakara bakoze. Abakoloni nabo bakreye indi mitwe yitwaje intwaro kugira ngo ibafashe kuimpoza leadership yabo ku moko yashakaga kugira ngo ye kuyobora. Alors baza kuzanamo ikibazo cya mibe cya migration de Banyarwanda muri 1937. Babazanye ntibabashigikira, ahubwo bafata Abahunde kubarwanya kugira ngo nyine ya conflit ikomeze. Iyo ni deuxième conflit abakoloni bakreye hagati y'amoko. Alors bigeze muri independance 59-65,
yazanye na Lumumba, Chombe, Bakasavubu, Okito na Bamporo ainsi de suite n'abandi basanzwe. Icyo gihe haza kuba noneho indi conflit yarije mu bibazo bya politique ya nationalisme, ni naho guerre froide yari hari. Donc hari ibihugu bya Burusiya n'Ubushinwa bari kurwana n'Abanyamerika na Occident. Haza ku bibazo by'amashaka ya politique. Alors ayo mashaka ya politique niyo ya mbere yazanye ikibazo cy'amoko tena muri politique. Batangira gukreza za association bita nka Abakongo, ni association de Bakongo, association de Baluba, association de Bangala, association de Baswahili. Ibyo bintu biza gutuma kira gihugu gihungabana mu buryo bukomeye cyane bwa politique. Donc tribalisme irakomera kuko hari haje za association ziremewe ku moko. Alors ho muri est baza gukrea permeta ko parti ya Seria ibaho, yari irimo cyane n'abarwandophone, ariko baza kuyishiraho indi yitwa PNP n'indi yitwa Reko, zirimo abandandi n'abahunde. Noneho baopoza biba bivuye mu by'amoko ya sociologie, babijyana muri politique kugira ngo nyine bakomeze bahungabanye umutekano. Ibi byose nyuma yabyo ni intambara zabaga, ntitwazisubiramo kuko twazageza nejo tukisobanura ukuntu byari bimeze. Ariko intambara ndibuvuga ngaho yari ikomeye, ni intambara yabaye muri 1963. Intambara yari finance n'Abashinwa, service secret z'Abashinwa zabaga i Burundi. Donc yari jitu yabo, yari ifite umukoloneli witwaga Tewing, niwe wari uri attaché militaire hariya i Bujumbura. Yaragiye afata umugabo witwa Marandura. Umugabo witwa Marandura bamukoresha insecurity ikomeye cyane, bakoresheje Ababembe n'Abafurero. Alors nyuma yaho baza gukreya undi witwa Simba, ariwe wavuye yitwa Simba Ari, niwe waje kuba Simba Mulele Mai. Bamuhuza na Mulele, cyo gihe Mulele yaravuye mu Bushinwa, bamuha intwaro kugira ngo aze ainsekirize akarere ka Sud Kivu. Noneho Abashinwa batangire ko exploiter les matières premières. Ubwo isi singi birafashwe. Noneho Marandura nawe niyo yagiye gufasha shaka Abanyamerika na ONIC, kuko icyo gihe yimoniswe hari ubungubu nayo yari hari icyo gihe bayitaga ONIC. Nibo bamufashije barahangana. Iyi ntambara yatwaye abantu basaga hafi ha miliyoni 3 z'abaturage baguye muri iyi ntambara. Ubwo rero ba Laurent Désiré Kabila niho baje kuvuka. Icyo gihe bari abarebele, abitwa ba Louis Barinda, abitwa ba Gaston Sumialo, abitwa ba Nicolas Olenga, ba Musa Marandura, ba Pierre Mulele, ba Christophe Gwenye. Haba ikibazo cy'intambara zikomeye cyane zishingiye ku moko, ariko ziri orchestré entre la Chine et les États-Unis. Aha turi 1963. Alors bigeze 1964 nibwo bashanye indi ntambara yitwa Kanyarwanda. Alors yi Kanyarwanda rero yo yaje ari gaheza gakomeye cyane, baopoza noneho les migrants b'Abahutu n'Abatutsi bari bazanye na MIB hagati, babaopoza ku Bahunde n'Abatembo n'Abanyanga, kuko icyo gihe les rwandophones bari plus riche kandi bafite effectif nyinshi. Alors kandi ntabwo bari bafite droit zo kugira ngo babone ubutaka, kuko icyo gihe ubutaka bwose bwari buri géré n'aba autorité coutumière, abachef. Alors amatora kandi yari yegereje, noneho bakoresha iyo ntambara kugira ngo babakutimye nyine babi nyuma ya pouvoir bafashe kugira ngo ikreye akavuyo. Noneho amatora barebe ukuntu bazakora tripatriage yo kwibado. Ibintu biri gukorwa ubu ngubu ni copie colle y'ibyakozwe kera, nta gisha kiriho. Niyo mpamvu turi kwiga ati bizagenda bite finalement que la solution finale, kuko ibyabayeho ni nabyo biri gukomeza n'ubu ngubu. Wagira ngo ni même régime igenda ihinduka yimetamorphosa, ariko les actions ari zazindi, haba ku rwego rwa politique haba no muri géopolitique. Alors icyo gihe bari kwa opposa Abahutu n'Abatutsi n'Abatwa ku Bahunde n'Abatembo n'Abanyanga. Muri Sud Kivu ku Babembe bafata Ababembe n'Abavira n'Abafulero, baba opposa ku Banyamurenge n'Abarundi. Ariko hangaha habaye agasha. Icyo gihe Abanyamurenge deja bari bafite ingabo muri force publique, ni nayo conflit ubu ngubu bitakwira dashobora kubabarira Abanyamurenge n'Abahiga. Nuko muri intambara bari bazi ko bagiye ku exterminer Abanyamurenge, nuko Abanyamurenge babona renfort ikomeye cyane, baneutraliza Ababembe n'Abafulero n'Abavira. Donc iyo conflit hari ajya yumva ko agomba gukora revanche
kubyo basekuru abanyamurenge babakoreye, alors que ababembe nibo bari bacokoje abanyamurenge icyo gihe muri Sud Kivu. Alors muri iyo myaka 64-65 haza n'indi rebellion yari yobowe na Che Guevara hara muri Sud Kivu, azanye ideologie ya communiste. Noneho haza kuhasanga tena ba Mulele, Simba Mulele bo bari aba nationaliste. Donc iba kavuyo intambara hagati y'ababembe n'abavira abanyamurenge, intambara ya Che Guevara, hari intambara ya Kabila n'abasumi, alors ainsi de suite. Hari za contrebande z'abashinwa zazi gucukura amabuye y'agaciro icyo gihe muri za 63-64. Donc este iba kavuyo ibumuriro potopoto bidasanzwe. Alors noneho guerre froide nayo iprofita kwinjiza intwaro, kuko icyo gihe no bari gutagura secession katangeze yari soutenu n'ababirigi. Alors bazana malance grenade, bazana za mitrailleuse, kara karere entre 64 na 66 kagiye mu intwaro n'ubu ngubu ngo zishobora kuba zisumba izo Tshisekedi yahaye abazalendo. Alors 65 Mobutu ibyo yabikoze kugira ngo aze kuretablir l'ordre, abakubise coup d'état. Alors akoresheje aba mercenaires avuga ati kwaje kwimpoza la paix, ariko hari uturere dutatu twamunaniye kutu neutralize. Aho ni Fizi, ni hara muri Rwenzori, hari aba mayimayi bitaba Rwenzori n'abakasindie, no muri Ntuza na hara muri Baraka. Utu turere kwa twari dutatu Mobutu yananiye kuhashira umutekano ku buryo de 65 kugeza muri 70 umutekano mucyo wakomeje kuba haba hari ya za Butembo, Beni, haba Ifizi, haba Baraka no muri Maniema une partie. Alors kuva 70 kweza muri 80 iyo kabisa ça a été les années de gloire. Nta kavuyo kahabaye kenshi, abantu bose basa nko bashize intwaro hasi, kuko nibwo Mobutu yaratangiye kureba ukuntu yazamura ekonomi ya Zaire. Ariko bigeze muri 90 ubutegetsi biba biramunaniye, aba obligé yo kuzana habe za multipartisme, kuko ubutegetsi bwe bwabutangiye kugwa bitewe na za corruption, za nepotisme n'ibindi. Azamura amashaka, hari DPS nayo itangira no kuzamuka Tshisekedi le père. Alors muri ibyo nibyo intambara ari tambengiye mu bihugu by'abaturanyi, haba mu Rwanda haba no mu Burundi. Alors muri 93 baba barashe president w'u Burundi, abarapfuye Melchior Ndadaye, bituma hatangira kwinjira impunzi deja za mbere kandi zinjiranye intwaro muri Zaire. Mu butabahereza ubuhungiro 95 94 habaye entre y'abantuza y'aba ADF nalo bavuye Uganda nabo bahereza ubuhungiro. 94 abajenosideri bamaze gukora genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda, muri Zaire hinjiramo plus de 50,000 militaires n'intera hamwe zivanze bakurikiranye hafi na miliyoni 2 z'impunzi. Alors iyo cocktail yaje gusanga muri 94 hafi muri 90 hari ikibazo cy'amoko cyabyaye indi myuka y'amagroupe armé notamment Magrivi, kandi iyo Magrivi yari soutenu na service secret za MND ku gihe cya Habyarimana. Donc ibagatogo ibaze 50 birinshi bafite imbunda, bari basanze nibura tena hafi 20 y'aba mayimayi Kasindie, aba mayimayi Simba, aba mayimayi ba Laurent Désiré Kabila, ba Hewabora. Iki kabagatogo mwakare akarere gateye ubwoba, ku buryo imbunda zabarirwaga mwakare akarere zari zisaga hafi miliyoni muri iyo period. Kuko umuturage wese irango ababaye hari ya za Rucuru, Masisi, za Muheto niki, murabizi ko imbunda zagendaga ku mugaragaro, n'umwana wese icyo gihe yarazi imbunda muri za 90. Alors ibyo rero biza gufata ko intera hamwe zari zimaze kwitegura tayari kugira ngo zijye gutera u Rwanda. Alors Uganda, u Burundi na Ntuza histoire yo murayizi, bashira hamwe kugira ngo bahirike ubutegetsi bwa Mobutu, intera hamwe bazinetralize, noneho habe rétablissement de l'ordre, kuko umutekano muke wa Zaire waruhungabanyije umutekano w'ibihugu by'abaturanyi. Nibwo AFDL yaje ishigikiwe na Angola n'u Rwanda na Uganda ni Burundi na Sud Afrique. Amerika nayo yari birimo kugira ngo ihindure Mobutu wari umaze guhindukira abakomuniste agiye mu Bashinwa. Ubwo nawe yarafashijwe n'Abafaransa n'Abashinwa n'Abarusiya n'aba-Exefaz. Intambara biramunaniye, abahiritswe ku butegetsi. Kabila afata ubutegetsi. Kabila amaze gufata ubutegetsi ahindukira aba allié. Ubwo rero atangira nawe kuzana bya bindi byari biharite n'ababa mayimayi be bose arabagarura ngo abazanye muri Ntuza muri nationalisme. Iyo nationalisme rero byazanye umutekano mubi cyane ukomeye.
asigaye interahamwe azishyira mu gisirikari cye. Amaze kuzishyira mu gisirikari, hanyuma zitangira tena kwitegura bundi bushya kugira ngo ziteze umutekano muke. Nibwo byagenze bite? Nibwo RCD yaje kuvuka kugira ngo ikemure ikibazo cy'interahamwe, ikemure ikibazo cy'impunzi zari zimaze kuba nyinshi zihungiye mu karere, ikemure n'ikibazo cy'imiyoborere ya kiriya gihugu. Alors, muranyumva mukasi? Turakumva neza, turi gukurikira 5 kuri 5. OK, très bien. Alors, icyo gihe rero amastatistike dufite muri 93, Zaire yari ifite abasirikari 28,000, yari ifite na gendarmerie 35,000. Icyo gihe hari imitwe yitwaje intwaro ifite hafi effectif 5,000. Muri 2003, Congo yari ifite abasirikari 250, ifite abapolisi 107, hari ibihumbi hafi nka 15 by'abamayimayi. Muri 2015 ingabo ziragabanuka 130, polisi irazamuka 110. Icyo gihe habarirwaga tayari 30 deja by'abamayimayi, ariko hari hafi intuzi 2,000 by'aba ADF nalu n'ibihumbi bisaga 10 bya FDLR. None ubu muri 2024 hari 200,000 bya FARDC, hari 180 by'abapolisi. Ubu amagroupe armé ni amagroupe armé 300 ubu ngubu ahari, akaba barizwamo entre 150,000 à 200,000 miliciens, plus noneho ibihumbi hafi bigera kuri 15 by'aba FDLR bari mu akarakare. Donc kuva muri 93 kugeza muri 2023 groupe armé zavuye ku bihumbi 5 zigera ku bihumbi 150 hafi 200. Ubwo urumva rero intwaro zo zazungurutse byari bikomeye cyane n'akavuyo byateye. Alors muri 91, tukivuga periode ya za conflit, commissaire de zone w'Ibuvira witwaga Sheka Mutabazi yakoze declaration kuri radio neza, aravuga ati ngo azirukana abatutsi mbere y'1995. Yabivuze muri 91 ngo imitungo yabo igomba kuzanyagwa, ngo dutegura abasore bo kubatoteza kugira ngo batahe ngo basubire ngo mu Rwanda. Uyu ni commissaire de zone wa Uvira, yabivuze muri 91, atrojeta ko bigomba kuzaba muri 95 byarabaye. Ngo mwese murabizi ukuntu byabaye, barekrita abasore babahereza imbunda. Icyo gihe nibwo bazanye no muri Nord Kivu recensement yo kuvuga ngo barecense ngo qui sont les Congolais et qui ne le sont pas. Ibi ngibi uwabikoze ni IDPS yashize yipression ari Tshisekedi le père. Nuvuga ngo mission umuhungu wari gukora ni yose atashoboye gukora muri za 1991. Bazana amafishi ngira ngo abantu batuye Masisi na Rucuro murabizi byari bifishe bimwe bimeze nka dore, byari biriho kiranga ntego cya Zaire na drapeau nini cyane. Nta mututsi wigeze uyibona, nta muntu wigeze uyibona muri cadre yo kurekiza l'identité y'abarwandophone, ariko yari plan ya leta yo kugira ngo ibone ukuntu itangira akavuyo. Nibwo haje za operation Mbata, abari baharingira murazibuka, bazana aba DSP, bazana aba garde civile, bazana aba iki, biza gusanga none bagikoreye abakombata babahimbunda. Nibwo abatutsi batangiye gutotezwa, anariho habaviriyemo guhunga 95 n'96 bahungira mu Rwanda mu nkambi ubu ngubu barimo hariya za Kigeme muri district ya Nyamagabe, Kiziba, Karongi, za Mahama muri district ya Kirehe, inkambi ya Mugombwa ibarizwa muri district ya Gisagara, inkambi ya Gihembe que je pense que ishobora kuba ariyo ya kera yabaratangiye iri muri district ya Gicumbi. Alors aba baturage bavuye mu mihana itandukanye habereyemo ubwicanyi ndenga kamere bukomeye cyane. Turebye nko muri Rucuro, ureba hariya muri groupement ya Rugari, urebye za Sesero, kagenda za Maya, za Mugora, za Gisiza,
wajya Gisigari, wajya muri Jomba, ahantu hose habereye ubwicanyi bukomeye cyane bukoreshejwe ingabo za leta, bagasapotinga ayo magroupe arme yarahari n'interahamwe kugira ngo abantu bamwe baneshwe bakurwe mu byabo. Alors ati se ni influence ki, ikibazo wabaje cyo kuvuga ati ni zihe effort zakozwe. Ibi byose twabibara tukazageza ejo. Hari effort nyinshi zakozwe ariko zitigeze zifatwa muri sense normal. Hari amasezerano yabaye icyo gihe intambara twavuze yari yantuza ya RCD yari irimo igihugu cya Angola, Namibia, Zimbabwe, bahanganye n'u Rwanda na Uganda n'indi mitwe nka RCD, MLC na RCDN na RCD-KML. Habaye amasezerano i Lusaka muri 1999. Ayo masezerano ni yatumye haza ingabo za MONUC, icyo gihe niko zitwaga, zaje kuba MONUSCO muri 2010. Alors hari amasezerano yo guhagarika intambara no gukuraho ingabo z'amahanga zitahe. Ibyo byarashobotse, ariko ikitarashobotse taragiye mu bikorwa nuko hagombye kuba neutralisation y'ayo magroupe arme yose. Iyi mission yakorewe Lusaka ntabwo igeze ishobora. Mu 2002 habaye andi masezerano ya bita accord de Pretoria, iyabaye noneho hagati y'u Rwanda na Congo sous l'égide ya Nations Unies. Ayo masezerano yavugaga iki? Yavugaga yo gusaba gukura ingabo z'u Rwanda muri Congo icyo gihe zaje gufasha nyine tuza RCD, no kwambura intwaro interahamwe, no kugarura umubano hagati y'ibyo bihugu byombi. Ibi nabyo yaba Union Africaine, yaba Union Européenne, yaba na organisation régionale, bose babaye signataire b'iyakoro. Ariko kugeza n'ubu ngubu ikibazo cy'interahamwe kiracyahari kuko iyakoro ntigeze ishirwa mu bikorwa. Haza kuba amasezerano ya Rwanda nayo yabaye mu 2002. Aya yari hagati ya Uganda na Congo. Nabo bumvikana ko ingabo za Uganda zigomba gutaha, hakagaruka umubano w'ibihugu byombi, ariko bagakora operation yo kugira ngo baneutralize ADF nalu imaze abantu hariya muri Butembo na Beni na Ituri. Ingabo zaratashe, ubu hari operation bita Shuja, ariko Congo igikoresho uko ishoboye kose igashyira le bateau dans le roue kugira ngo ikibazo cy'aba ADF nalu cye kugira gite cye kurangira. Haba amasezerano yakurikiyeho muri 2002 bita accord ya Pretoria. Iyo yari fashe noneho gouvernement n'imitwe yari iri kurwana na opposition politique. Iyi yari ifite mission spéciale yo guhagarika toujours intambara, noneho hagashirwaho gouvernement y'inzibacyuho no gutegura amatora ya demokrasi no guhuza ingabo. Guhuza ingabo barazihuza, ariko hari zimwe zahejwe. Izahejwe rero nizo zaje kuva mu ndi movement ya CNDP turibuze kuvuga mu kanya tunasoza. Ariko gouvernement iyo yabayeho ya M+4 yarimo Ruberwa, harimo Zaidi Ngoma, harimo uriya na wari wantuza wa Abdoulaye Rodian Ndombasi na Bemba, ari 4 vice president na president. Ariko mu guhuza ingabo za RCD bamwe babima amagrade, abandi barabafata abo babimye amagrade, rero babaye obligé gukora indi revolution nyuma. Habaye amasezerano 2008 bita accord de Goma. Iyi yari ifashe CNDP n'andi magroupe arme, intego yayo kwari kugira ngo hahagarikwe intambara no kwambura intwaro imitwe y'inyeshyamba na FDLR no kwinjiza bamwe mu basirikare mu gisirikare cya FARDC. Okay, abasirikari barinjiye mu gisirikari ba CNDP, ariko kwambura intwaro FDLR leta kubera yari iramaze kubarekrita kuva ku bwa kabira bari mu ngabo namo buterera abashize mu ba ex-phase ntibakurwamo. Ibi nabyo iyakorerananirana. Niyo haje kubaho akoro noneho ya 23 Mars hagati ya gouvernement na CNDP, nayo yari yo kuvuga ngo bigizwe mu gisirikare abasirikare ba CNDP bahindura CNDP bishaka rya politique no gutanga imbabazi ku bikorwa by'intambara bimwe na bimwe byakozwe no gushyira impinduka za politique mu gihugu. Reforme barafashe reforme ya gisirikari, reforme ya finance na reforme y'ibyerekeye ku mabuye y'agaciro, me cyane cyane cyo CNDP yari yasabye ko kugira ngo habe federalisme. Alors ingaruka zabaye zayo masezerano, bamwe binjira mu gisirikari, ariko bamaze kugeramo bafatwa nabi. Nibyo byavuyemo mwe ishingwa ry'umutwe w'inyeshamba za M23 muri 2012,
abasirikare bavuga ati ibyo twumvikanye ntago byabaye, basubira mu ishyamba alors kubera amasezerano atari yubahirijwe. Bamaze intambara irabaho ko murabizi ntitubisubiramo, ni ibyavuba abantu benshi barabizi. Haza kuba amasezerano 2013, leta igivuga ko yanesheje CNDP nako M23, ariko se hariye batubaza mu duhura n'abaminisitiri wa affaires étrangères, mwagiye gusinya mute accord ya 2013 ku bantu mwanesheje, ugasanga babuze ikibazo igisubizo. Donc 2013 habaye indi accord ya hagati ya CNDP na gouvernement yabereye i Nairobi yo gusaba ko bahagarika intambara M23, noneho bagafata intwaro zabo bakazishyira hasi, noneho bakaza muri leta. Iyi accord bamaze kuyumvikanaho neza, Kinshasa iragenda binjira muri Kabila dégage, bibagirwa ko basinya amasezerano. Muri 2013 haza kuba andi masezerano yabaye hagati y'ibihugu 11 birimo u Rwanda, Uganda, Burundi na Congo na bira bihugu bya CIRGL, kwari kugira ngo bakomeze amahoro n'umutekano mu gihugu mu burasirazuba, hanyuma na FDLR zose zibe neutralize no kugira ngo bateze imbere akarere. Aya masezerano leta ya Kinshasa yarayanze. Amasezerano ya nyuma yakoze na amasezerano bita accord ya Saint Sylvestre muri 2016, iyakora hamwe na leta, n'indi accord bakoze muri 2010 yo kugira impunzi zicyurwe. Ibi byose ziyeforo zakozwe zose nta nimwe yigeze izana akamaro. MONUSCO ngira ngo mwarayizi iraje nubigiye kugenda isize aka kavuyo katurutse ku gihe cy'abakoloni, bahereza intwaro amagroupe armé, bazana amacakubiri mu baturage, abandi impunzi zihunga zigenda hanze. Ubu u Rwanda rubitse ibihumbi bisaga 100 by'impunzi z'abakongomani, abo leta ya Kinshasa itangiye kuvuga ngo ntabwo ibazi ngo koma bahungiye, alors que basinye amasezerano na leta na HCR na leta y'u Rwanda. Habaye operation muri Ituri bita operation ya Artemis yo kugira ngo bahoshe intambara yo muri Ituri, ariko n'ubu ngubu irahari. Donc effort zose zakozwe yo kugira ngo kara karere kagire umutekano byarananiranye, kugira ngo Sugira araza kudufasha niki cyakorwa kugira ngo kara karere karebe ko kabona umutekano uhagije. Ngiyi situation muri make ya kare akarere umutungo ifite, geography yayo ukuntu imeze, nuko ni geography yagize impact negatif hagati y'ibihugu bikomeye, notama Ubushinwa et l'Occident, bahangadira mwakira gihugu, noneho bagakoresha leta hagati et les groupes armés et les groupes d'autodéfense kuzana umutekano mukeme derrière, bafite izindi nyungu bihariye. Donc biracyakomeye, ngira ngo turakomeza kubidiskitaho tutanga ibitekerezo bitandukanye ukuntu amahoro ashobora kugaruka na karakarere. Murakoze. Urakoze cyane Top Kivu, ariko mbere yuko tujya kundi mutumirwa wa kabiri, reka mbanze nakire Didi karibu cyane, nawe araza kumfasha kuyobora kino kiganiro, wasuhuza abantu noneho tugakomeza.